predsjednika Sabora Republike Hrvatske, gospodina Gordana Jandrokovića, otvoreno. Hvala vam na priliku. U Bosni i Hercegovini mnoge stvari još nisu na svom mjestu, pa onda iluzorno bilo očekivati da je situacija u komunalnom gospodarstvu ili sa upravljanjem otpada nešto posebno uređena. Znači susrećemo se sa problemima sličnim kao i zemlje u regiji, međutim što je možda je to kod nas još uvijek malo izraženije zbog još lošije infrastrukture i možda lošijeg funkcioniranja države, možemo reći tako. Svaka ovakva konferencija dobrodošla je za nas koji radimo u ovom poslu. Prvi put da izmijenimo neka iskustva, drugi put da upoznamo neke ljudi koji rade na tom poslu i da vidimo neke primjer dobrih praksa i zašto bi nešto sam sami učili kad možemo negdje to da vidimo i da to svi skupa osvetlimo, aha, to je dobro, to idemo po ovom putu. Meni se jako sviđa način rada kako to radi Komunal, da doveli ljude iz prakse koji to govore, da ima neki varijant, ima panel diskusije, ima direktno obraćanje sa nekim od uviđenijih ili stručnih ljudi koji daju svoje komentare. Znači to je dobro. Što se tiče same situacije, mislim da je ona vrlo problematična, da smo mi obećali prema Europskoj uniji puno tih stvari koje nećemo moći ispuniti, da smo trebali ići na derogaciju obaveza i iz otpada i iz voda. Nažalost, sada smo dobili novi plan i hvalimo se kako je plan otpada pohvaljen u Europskoj uniji, što je činjenica, ali on je pohvaljen samo zato što mi smo već sad obećali, skoro, pa ajde karikirano, da ćemo ispunjavati one obaveze iz 2030. a mi nismo obavili ni one obaveze iz 2005. I normalno da u Europi je uvijek drago kad donesu neki dokument, da se pojave države koje će to od preko noći ispuniti. Mi to ne možemo ispuniti. Evo, ja sam ovdje prvi put na ovoj konferenciji, čini mi se da je jako dobro organizirana. Ovo što smo danas čuli, to su zapravo stručni komentari na pitanja o komunalnoj infrastrukturi. Oni su po mom sudu detektirali probleme i u Hrvatskoj i u regiji. Sad dobro je bilo kad bi neko to poslušao i počeo raditi.